This commission was formed because of a writ petition filed by one person on the code of Communidade. ताज्या खातीर कमिशनान ज्यो मिटिंग्स घेतल्यो तो रिपोर्ट द देन एक्स चीफ मिनिस्टर बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन रिपोर्ट सबमीट जाल्लो. हो सरकार येतकर वी हॅव हॅड अ कपल ऑफ मिटिंग्स deliberated on that particular issue, but we have realized that the commission has put many more pointers other than what are also to be replied against the writ. So ताज्या खातीर सरकाराचो व्यू पॉयंट आसपाक द कोड ऑफ कोमुदाद which needs to be amended ते करतले जाल्यार ही गजाल असेंब्लीन येवपाची गरज आसा. सो कमिशनान जे कितें आपले व्ह्यूज दिल्या दॅट बील वी वील इंट्रोड्यूस इन द असेंब्ली फॉर डिस्कशन एंड डिबेट. कित्याक कोड ऑफ कोमुदादान खुबशे इश्यूज आसा, मेदर इट्स स्ट्रक्चर्स ऑन इलिगल लँड वीच दे वी लुकिंग एट लिगलायझिंग, the other issues which were related to Communidade, lot of issues were over the code of Communidade they needed changes. And हे code of Communidade करता असताना lot of people from the Communidades and the rest of the fraternities were included in this. तांणी आपले जे सगळे दिल्ले आसा व्ह्यूज ते एखादी सरकारान म्हाका दिसता ऑपोजिशना कडेन चर्चा करून म्हाका दिसता दीस बील नीड्स टू कम इन द असेंब्ली फॉर डिस्कशन डिबेट बिफोर पासिंग, आनी तें बील आमी ह्या असेंब्लीक आमी इंट्रोड्यूस करतले.